तसेंगना केनोनी अखोई ngasi ngarang karigidamukta akoina congress ta piribano haiba potuma ngasi miyamna ngasi manipur miyamna ngasi khangi madudi manipur gi leiba seitheng leiba singsigi matung ina ngasi di miyamna khallaba ngasi congress ki mikhal ani me akoigi respected akoigi member of parliament ani se ngasi di koi chap chana koi miyam manipur miyam na thajaduna ngasidi koi khalle aduna koi na madugi pot do koi miyam da koi na madu miyam punam na huraga miyam na madu taragadi miyam gi damukta miyam na ju thamoi sengna khallaba miyoina manipur gi damukta thamoi sengna sungsoi soidana lakadoriba ngasediki koi gi lok sabha gi koi gi hojik leiriba koi gi session koi gi parliament session asida sungsoi soidana makoi anila puthokani haibagi thajabado madugi matung ina koi na masi koi congress baban satuna akoina congress ki leiba akoigi respected akoigi working president 𝗏𝗏𝗏𝗏 amatung akoigi vice president akoi tamo hariso gosami da haidi ba akoigi memorandum point tarak taruse akoi ngarang sinajabane adubu yam nungai ngarang akoigi haidi ba akoigi respected akoigi oza anina su akoigi congress ki akoi working president amasung akoi vice president animak na su akoigi mang maktikta adum akoina mokoina adum akoigi facts oina akoigi CLP gi leaders singda amasung akoi respected akoigi MP and the su ngarang adum khudakta akoi facts thagi aduga hairi ba poaching se akoi manipur gi civil society organization tarana pullaga akoi da masi sinajar pani aduna akoi sungsoi soidana masi gi je honorable anina masi pukhutta yadi habagi pot pukta ngarang thambirak pagi dongta congress fu akoina haninga letena amasung thagache amasung manipur miyam na fusu congress fu haninga letena thagalangbuni je khanje akoi hairi ba akoi gi memorandum se akoi sorakna point tra tu se akoi mathang sina akoi thamjage niyom amadi ekoi ain kaina changlakhraba amadi nauna changlakliba illegal immigrants sing manipur da NRC bezier 1951 da sana handuna mitof khandoktuna masa gi maramda halan ki gadabani haijabani masi singje ekoina not only the cookies katanate changlak iba singje kana no je ekoina madu khandok piraga government of India amasung government of Manipur na ekoi NRC in the bezier of the 1951 da madu ekoina madu district of Biraga, Kandok Piraga, Masi Kuki OBI, Muslim OB, Atopa, Mighty Fructasu, Bakwagi Kudamonaga, Mang Modagis Targa di Madoko, NRC Matung in a Kanduoga, Madu Equina, Magi Maramda, Kohalanki, Dabani Hazavan. Anisubada Equigi, Indian Forest Act 1927, Reserve Forest Act under the Forest Act of 1972. Ge asi manipur ma phung phana sana handuna taseng modi sana ravani mamdi india puna maki oiba masi 1956 ta november gi akoi gi november gi 1st november 1956 ta india puna mak ta charkhraba sigum action se masi ekoina maphung phana sana handuna haibadi ek sigi sana taragadi ek amagi penalty do akoi madu piraga madu manipur ngasi ekoi gi soholiba akoi ngasi gi climate change and global warming da akai pidi basingse masi ekoina chapchana masi ekoina madu kalhanbiu aduga ekasi thugai duna chaliba miyoi singsida chapchaba ekoigi ektugi matung ina penalty pibiu habni masi manipur da khange Sorakna hojik Manipur da deforestation je angpa phanga tawre ngasi Manipur da ngasi angpa phamna koina ngasi di akoi ngasi prakriti ma da koina ngasi khanaba horudana akoina yanthatluba u mayam aduna khanaba horudana ngasi di nom gi sagatana ngasi maktaju koina sariba sangse masi akoina khanaba horuduna ne aduna hairiba se eksu sapsana masi protect tobiduna akoi gi madudai da chenariba miyoi singdo madu ain gi thongda chapchaba akoi dandi pibiu haijabani aduna manipur da mapung phana chanariba aikoina ngasi di chanari jo hairiba narcotic drugs and psychotropical substances act 1985 ki makhada aikoi hojik ta sengna manipur da leiriba nom kang da ngasi khabar ka se thengnariba drug ki aikoi gi mayam ama amasung aikoina mass cultivation of the poppy plantation tawriba singase masi ek aje masi ta sengna mapangan kalanduna masi government of India na amasung government of Manipur na chap chaba masigi thabak asi lokhotuna aikoi chenari ba mi singje masi matik chaba aikoi dandi pibi aduga Manipur da ngasi mass cultivation of the poppy plantation torok pa je aikoina masi wang ama hangi madu Indiana Golden Triangle je ngasi di Indiana aikoi gi Golden Triangle je Manipur amasung Mizoram da ship tawbada yarabra ga haibase masimju masigi question amasu koi thamjabani aduga state government gi ayaba yaudana masi state government gi knowledge amasung permission yaudana kukinawar terrorist singna amasung makhoibu sagatpa singna makhoi khaktagi oiba maramna apunba Manipur gi saktam kaiba yaba
याब एनी डेवलपमेंट असी अखोई पाखेट पिगनो हाबनी अदुना ngasi khudom na kan sherouda अखोई ge state government ge ayab yaudana thong sajal aiba aduna state government amasung government of india ge ayab yaudana bangtok toba development duna अखोई integrity da karak pataragadi madusu yari ge madu state government na amasung central government na madu sabsana thingbi haijabani khudom moina har kanda uje अखोई na tajaba pauda mini airport ama अखोई phai kasu kaidi aduna hairi ba posida akai tu lak pataragadi madusu kitang government na amasung madu yengsin biu haijabani अदुगा यामना कोई पॉइंट नंबर मंगा सुबदा अखोइना थमजेसे मणिपुर से हिल स्टेट अमा अखोइ मसी लौथोपियो हाबनी मसी पोट थमजबनी अदुगा तरुक सुबदना अखोइना हिस्टोरिकल मोनुमेंट एक्ट ऑफ द 1951 की मतुंग इना एंशिएंट मोनुमेंट एक्ट ऑफ द 1904 की मतुंग इना अमसुंग एंशिएंट मोनुमेंट एक्ट ऑफ 1958 की मनुंग चनख्रमा लाइफम लैंड सिंग खुदम मोइना कांदा अखोइ इबुदौ कोब्रु अमसुंग अखोइ इबुदौ थांजिंगी द लेदिबा से अखोइ एंशिएंट मोनुमेंट एक्ट की मनुंग चनख्रबा सिंग तुदी अखोइ चप चाना मसे ngakbi sembiduna segar sagatuna madu thambiyu amasung madugi protection chapchana pibiu haiba potuma koi thamjabani tare subadana aikoina susi aikoina tasengna de aikoina 29 February da aikoi madugi poto aikoina madu aikoina sarkar na state government di madu aikoi madugi poto renew togdre madu koi kathale haiba taragadi कथलीब पोतो अखोइना हाइरिबा मखोइ सिंगदुगी मथक्ता अखोइ स्टेट ना करिगे कोइ थबल लखोत पिगरगे मदु चप चाबा एक्शन अमा लखोत पियु हाइबा पोसिमा अखोइ थमजबनी अदुना सुगी मतम लोइख्रबा टेररिस्ट सिंगी मथक्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमदि स्टेट गवर्नमेंट अनिना लखोपम थोकपा एक्शन लखोत पियु अदुगा लोइनना मखा ताना सु एक्सेशन तौबा यारोय अखोइगे हाबिदि अखोइगे स्टेट नजु मदुगी पोतो सेंट्रल गवर्नमेंट मदु चपचाना थमबियु हाइबा पोतो थमजबनी निपान सुबदा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना मणिपुर की तोंगान मफम सिंगदा नोंगमई बॉम कापसिनदुना अटैक तौरक्पा अमसुंग युम कई अखोगी मई थाबा अमसुंग मिहात मिपुन अमदि हाईवे दा एक्सट्रॉक्शन तौबा हाइरिबसिंग से अखोई खुदक टेलीफोन बियो हाबनी अदुगा अखोइना हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स अमा सबसाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमसुंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मणिपुर ना सबदा सबसाना मदु थम्बियो हाबनी तसेंगना हुजिकसी लमताई खुनौदा हौजिक ngarang nahan ju mangaire adu काप लेप्ट्री ngasi lamtai खुनौगी तक्तना मखोइना अखोइ हाइरिबसिंगजे अखोइ मई थादना युम कई मैम मई थादना ngasi di lamtai खुनौदा लेरंबा मैते सिनाउ सिंगदो जिरि द लेरे अमसुंग lamtai खुनौगी सिंगजे अखोइना मसे सबसाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना ngasi गवर्नमेंट मणिपुर इनिशिएटिव हम त लखोत्रिजे करिगी दमक्तनो मसीगी पोर्ट सिमगा अदुगा अखोइ मापन सुबतना मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना ममंग सहीगिदा हंदकी लेरिबा 18 लोकसभा नतब 17 लोकसभा दा कारंबा गी लेरिबा रेस्पेक्टेड ओइबा Honorable Singna Thambirami Madudi Minister of External Affairs Government of India, Minister of the Home Affairs Government of India, Amasung Governor of Manipur, Amadi, Chief Minister of Manipur, Makhoina Madudi Kaina, Mapandiki Changlapa External Aggression na Manipur India attack Toropani, Haina, Pangdo Krabataragadi, Government of India na ngasi phawda lakhobun tokba election lakhot ribisi karigino aduna sabsana mase lakhot piu haiba posima thamjabani aduga akoi illegal immigrants sing khudam moinare kanda akoina cookie sing haida haidare illegal immigrant cookie sing amadi cookie tribal sing gi mase akoi gi scheduled tribe sing degi akoina lothok piu haiba potuma horen sui soider mase akoi oja preman rajibatu sabsan thambir kana khanjai अदुगा अखोई इंडो मयांमार अखोई बांग्लादेश रीजन दा अखोई कुकी अखोई चिन कुकी जो नेशन अमा अखोई अपुनबा मखोइना सेमगने ना खनबा हाइबदि मदम खुदमोनागा इंडिपेंडेंट अखोई क्रिश्चियन स्टेट अमा सब चाबा म लिंगलकनेन हाइबा अमसुंग मसिदा वेस्टर्न कंट्री सिंगनागा याम इंटरेस्ट लेनागा सेंगो सागलकबा मसिगी पोसे इंडिया मसिना अखोई इंडिया की इंटरेस्ट ता अकाइबा याबा लाखबगी ममी म लेबनि मसे इंडिया ना मसि सबसाना मदु थिंगबि यू हाइब पोसिमा अखोई थमजबनी अदुगा लॉ एंड ऑर्डर से यारिगी स्टेट सब्जेक्ट ओइबनिना अखोई आर्टिकल 355 सुंग 355 चने देन कन्ना मसिगी पोट लेरिबा मदुगी पोतो यारगा दे कोई स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी दा मदु लॉ एंड ऑर्डर से स्टेट तकन सिनबियू हाइब पोसिमा थमजबनी मैते अमदी अखोइना चिन कुकी जो अनिगी मरक्ता अखोइना इंगना चिकना अखोइना वारी सानाबा हाइबा से मरम चादेन अखोइ खंजै मरमदि कुकी सिंगना हौरिबसे होय खुदपुदि मैते द थाइ अदु तसेंगना मखोइगी डिमांड सिदि मैते द तोबम थोकते मसिदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमसु गवर्नमेंट मणिपुर दा तोबम थोकपनि अदुना अखोइगा मोइगा वारी सानाबे दरकार ओइदि हाइजबनि अदुना कुकी जो सिंगना मैते द अटैक ता अखोइगा तौबसे अखोइ लेफन दरकार ओइ लेप मतमदा मदु लेंगाकना मदु करि दमक्ता वारी सागदम हाइबदो मदु
लेंगाकना मदु तौबियो हाइजबने अदुगा अखोइमकना मदुदा दरकार ओइदब अखोइना मदु वारी साबसे मसी याम पॉलिटिकल ओइदे अदुना यारिगै मसी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर अमसुंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मदु चपचाना मदुगी वफमदो मदु खंगना चथबियो अदुगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना जियोपॉलिटिकल ओइना अखोइना ngasi अखोइ खुदम ओइना रे कांदा ngasi चिन मिजौ कुकी अखोइगी मसी मर्सिनरी सिंग से अखोइना सिजनदना मैती सिंगी मायोक्ता खुद थाजलइबा खुदम ओइना रे कांदा यामना वायरल चलप मयाम अमा लेरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेरिबा अखोइगी मखोइगी मखादा लेरिबा डिपार्टमेंट सिंगना मतेंग पांगगी उनरी ओइरिबा मयाम सिंगसे मसी खुदक लेफन गदबनी अदुना मसे यामना मसे आइन की थोंगदा कॉन्स्टिट्यूशन की थोंगदा मदु यामना नियम सुमदब पोट अमने हाबसे मसी खंगबिरगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मसी चप चाब एक्शन अमा लखपियो हमा थमजबनी अदुगा 35 सुबदना अखोइन हाइजे आर्टिकल 3 से मसी यारिगे अखोइगी मणिपुरदा मसीगी पोसिदे अखोइ मदु क्लोज अमा हापसन बिरगा मसी मणिपुर की ओइनदि मसी अखोइ मदु खितंग कय हाइनी कन्नब हाबदि मीन्स मणिपुर थुगाइरोय हाइबो पोसिमा हाबदि मदुगी पोतुमा थंबियो हाइजबनी अदुगा ता अखोइगी 33 सुबदा थमजब पोसिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मणिपुर की मर्जर एग्रीमेंट 1949 असिबु इकाई खुमना करिगुंबा इकाई खुनबगीदमक्ता अदु मरमदि अखोइना इकाई खुनबीगदबनी करिम ड्यू रेस्पेक्ट अमा पिबीगदबनी मरमदि कगिनो हाइकान अखोइना मसीगी पोसे करिगुंबा पिरक्तब तारगदि गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मणिपुर की हाइरिबा मर्जर एग्रीमेंट 1949 जे करिगुंबा पिरक्तब तारगदि मणिपुर मियामना मदुगी तौबम तोकपा लौबम तोकपा पोतो सबचाना मदु एक्शन ओइना लखलकने हाबिसिमा हाइरिबा पॉइंट 32 से अखोइना ngasi ngaranggi अखोइगी रेस्पेक्टेड अखोइगी वर्किंग प्रेसिडेंट अमसुंग अखोइगी बीपी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस अखोइ तामो देवदत्ता अमसुंग तामो हरिशो गोसामीदा अखोइना हाइरिबसि मखोइदो कुसिना जरगा हाइरिबा रेस्पेक्टेड अखोइगी एमपी अनिना लाकदोरिबा अखोइगी लोकसभा की अखोइगी पार्लियामेंट सेशन सिदा सुंसोय सोइदना पुथोकपिउ हाइबा पोसिमा अखोइना ngasi थमजबनी अदो मखोइनसु अखोइ मियामगी दमक्तु येंगा सुंसोय सोइदना थमगनी हाइबगी चपचाब अमदि मखोइना अखोइदा थंबिरै ना अदु थबक तो ओंथोरकनबा करी थबक पैखतपगी प्लान लई लोइना ओजा ओजेकी खै ओजा पेरमानदना हागिबा खरा एक खरा हापसलु हागिबा सिंगदा अमु हापकलगा अमु खनरगा अमु मेमोरेंडम पीबगी पोट कुमसु लेब्रा करी मखा तब करी खोंथांग चंगसनगने फोक्सिंग माइकेदगे चुम्बनी ओजा पेरमानदन हाइबदी हम चुम्मी अखोइदा ngasi केनोगिदा ओजेकी अखोइगी रिजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ द 1980 से मा हापसन बसिसु मसिदु चुम्मी अदो मसी हौजिकते सेशन जे अखोइ ngasiदगिबु हौरमनी वारी पार्लियामेंट की पोट होय मदु पोतो अदुसु अखोइ नमतंग रिमाइंड तौजगनी मरमदि कैनो कांदा ओजा पेरमानदन हाइदो मदु महापसलगदि हेन फबगी पोतो मरमदि अखोइना मसी एनवायरनमेंट की अयाबा याउदना अमसुंग कैनोगी अखोइगी डिपार्टमेंट की अयाबा याउदना एनी डेवलपमेंट अमा तौबा यादे गायबसु मसी यामना स्ट्रांग ओइबा पोट अमने मदु अखोइ मदु नॉलेज तौजरे मदुमसु कन्ना अखोइ मदुगी पोतुमसु अखोइ रिमाइंड तौजगेन खनजे हौजी तसेंगना चुमग्रवानी तसेंगदि अखोइदा ngasi याम लूरी पोसे इंडिया की फिवा नुंगदा अखोइना चलेना हाइरे 1949 दा अदुगा इंडियाना दे अखोइजे मसक खंगबिदबगी पोसिने याम मरु ओइना अखोइना यामनासु नेननिंगै पोसे अदुगा याम सौंगना लेरमबा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री दा अहानबा डेमोक्रेसी पलेबा अमनेना अखोइना यामना चावरकाना अखोइना ngasi याम पिखरबा पार्सी स्टेट अमदागा पिरकपसे सिसु इंडियाना अखोइजे मसक खंगदेना दुम ताकपने लौजे अदा ngasi ओजा पेरमानदागा ओजा नुनिना थंबिबदो मदुमक्सु अखोइ सोइसोदन ऑनरेबल एमपी अनिना सोइन थंबगने खंजै मरमदि मणिपुर से इंडिया नखोइना सेमद्रिङैदा इंडिया नखोइना डेमोक्रेसी पलेबा अम सेमद्रिङैदा अखोइ हाना नखोइदगी हाना पोम्ब मी मनेगा हाइबसे मदु मिकअप थोनबमसु मोइदा दरकार ताबसु मसी ngasiगी लेबिरिबा ngasi जगै चटपिखिबा अखोइ एमपी अनिदुना थंबिबसु यामना मतिंग थोकना थंबि मतमदा सोइदना अखोइ सोइदना मोइदना मसक खंगनी होजिक्सी सुंग्रवानी मसे ओजा नुनिनुजु थंबिरंबा अखोइ अयामना मणिपुर लेबसिंग दा मपानदा चपा मतमदा मणिपुर काइदनो हंगबसे दुम सोइदना दुम अयाम हंगे अखोइनसु मपान लाइकतम जखोइ सोइदा हंगे अदा अखोइनसु फागी तोर हंगे नंग क्लास 10 पास तोरक्तब्रा नाइन हंगे ममदे क्लास 10 पास तोरक्तदो हंगे ममदे क्लास
class 10 nang India map yekpam yauri India map ta nang Manipur state cha Manipuri state ne nang khangdabra haiba pose koi question hangi adu ka na mo ikai ba ka te mase Manipur da mase aina su mase ge da lakhiba Indian army singi marak ta khoina wari batai sana matam su aina ngasi Manipur khangi je ai side da posting pira kan ai Manipur je first da I khangmane haiba su yaurabane aduna takpo de ai je karma mong da leibage ga haiba potune adu last da khudam moina kan da Brahma gi da akoi ge Kachin state ta Brahmana yamna mieng yengudabagi tongan ba maga tleiba poto akoi ju togi ba za la haiba question si ju masi ju hangba ya ba question mayam tholgan ana hojik ta sengna akoi na oza ani ju thambire singjai masi note tose adaba for timing duma congress na madugi potuma khudong sa duma biba taraga di sungui soidana ngasi oza ani ne henna hapsen biriba aikoi ge knowledge singje aikoi na ju madu fox ju madu chapchana ge loksin jaraga madu su aikoi na congress ke aikoi ge high river respected aikoi hojik se ya mana CLF ke leaders sing ju moi ge loima congress ke ya loi delhi de leibani na hoji oza ani khatana sida leibani na madu su ayamtang madugi poto oza ani ngasi hapsen biriba singje madu ju yaraga hapsen biu haba potuma ai thamjagani